E tapu moe o toki uona Ha'a mohe o fo moe kala o toha Te uhu whakahe gara mano ai fuga Gausu fia fia e ofa whanua Koe peke u whakamalumalo e tala whakatapu ka kātou e whanua pia mo e lotu. Ka e ata pe mua pia mo e se vaniti ai o tua pia mo e tangata ke whakahoko atu e tau
usu fuluti he fiafini. Ko ki palavi mai pe he fiafini ki he pesi ko e ni ke utalanoa atuai. He guia i e whahinga ku nau a launga o ku poloka nau tolu me he pesi retio, pesa retio. Pia teu ki usu pe he ahoni i he pesi ko e ni. Mosio ai ke founga e na tuu pia moe retio, pia toki whai ai hasio a pongi. He guia e kakai tokola he kunau nau pehe ko poloka na to pia me retio. Pia wikai ke nau to e lawa komeni pia me retio. So mea ko hu mai he tau pesi whakakatoa o ki poloka la mai e honi. He motok sio ai ki he tuu ki he kaha o. Ko whakatapu atu pe ki he ngahi tuunga. Pia whakamalu atu he tala whakatapu kakato. He tala he muka apui pia moe motua se vanita o tua pia moe tangata ke whakahoko atu e tau poloka lama o e fiafini lau koloa. Pia lau tāpuaki ai motua se vaniti tae iloa mo tae aonga. He tau kau whakataha he fiafini i he tau poloka lama. Usu fuluti. Kaya honi ko whamalo ai ki he kau frontline ni nau hu mai o tongi e ngahi whatongia pia o ku whakakoloa maupe pia lau tāpuaki maupe mo tuani ho mo tuu mai ke tau waka o mo waka ua i he tolu hama e whatongia pia gongo i maupe ai mauiwi, maumalohi ko ilo pau o ko mo tuu he ta whaaki ke tau kau aloto ono teke mo hono pātolo aki ai ngāwe o ku tau whai ko whamalo heni ki he ngahi tuunga kotoa pe he kau whanongo pe he ki he ngahi tuunga kotoa pe o ku tau ke whamalo ia kau takilotu kau whai whekau o ku mou tuu mai pia mou kau mai pia mou pou mai tā mai o whai lotu pia mohono teke ai ki ngā whawhatongia ku whai e motua se vanite atua pia moe tangata pia ulau kolo ai whiawhi whakakoloa ko ni kai ke tau whawhakaloloa ko e whiawhi e nia ai ana e whakalai o ne pia kuloto pe ko hape ki mea ke tau lawe ki ai e ahoni ke ne whakakoloa ko tau e whiawhi pia ko ulau ka tāpua ki ai mo lau kolo ai ko whape ke ki tala noa he mea koe ni pia ko pia ko saya pe tala noa he whangi mea i ki ko e ni ko e uhi hange ko ane awhi lahe au pito e whakamalo mai ane awhi ki he tau polo kalama whekau aki mo e kasifiki mo e Hawaii ki lahe au pito e whetukutaki mai mo e whakamalo ai mamangia e whakakaukau o e kasifiki mo e whakakaukau o e Hawaii ki ane awhi mo e uhinga ai ai tuu ai tangata ki pare mia i he tawhaaki o e kasifiki ai o e Hawaii ki mahino au pito e uhinga ai tuu karikari pia mo e whiri o koe koa whiria o hange koe ngahi whakarea kua o mai he kau tangata o e tekina kare pia mo e computer mo e IT o nau pehe kua mari ai tangata egi pare mia ia pia mo e kei polo whaipa kei polo pia mo e Hawaii ki pia whihi aia ki he satellite pia mo e ngahi kei polo satellite pia hu mai mo anakori o whai tala noa o ku whihi ai tangata egi pare mia ki he kasifiki mo satellite kai o whai he Hawaii ki pia na whai ai whamala ala ane awhi ke peisi ai whai tu uni ai pare mia o kai kia haka kunga ia ene ofa pikitai he o ku peisi ene whai tu uni i he tuunga e mo uai ai pure anga mo e tuunga e hau whaki i ai halau miliona pama ai pure anga ai a pia koe mo ngahi tuunga whakalao koe uhi koe Hawaii ki ia koe kontureki ia na e whai he pure anga tonga mo e kabineti pia ku osi hopo ia nusila o mahino o ku mo ua pure anga tonga ia taha miliona koe kasifikia na kai ke whakamooni ai pure anga mo e kabineti ko tu iwata pea mo piveni ai koe taha miliona o claim he kasifiki so
o whiri e tangata eiki, ai Hawaii ki, ko e uhi ko e mea ai ana e whakalao. Pia ko e mea e te tau i kutotongi ai. Pia whiri rewa, kai riaki e ka, ko e uhi ko e ngahi viu whakapolitikare mo e whehia whakataki. Pia ku makatunga e whatu e ngahi mea ko ia. Aia o ku peise whai tūtūni, o ikai ko e ofa noa, ka ku peise he whakalao, ai ngau e ko ia, mo e seivi ai hapaanga e pureanga. Ko whamalo ati ke kakai koe na mutohi mai, e tau programa ne a whiho no kiria au pito, pia mutala mai o ku mahino au pito, ai peisi mo e makatuunga, o e whai tuutuuni, o e tau alu, pia mo e Hawaii ki, ke seivi ai e paanga e whonua. Koe ki mea koe ko kai ke ulawa ke tukuangi, koe taimi ni ihiu tau whakakaukau ke tukuange pe whangi mea ko e ni. Ka pau te tau ta e tokanga ki ai, te tau lawe ai. Hange koe whapehe mai. O koe mea koe nā ko si tala noa ai a neafi. Ikai. O ku whie mauia ke tau tokanga. Mandu e anaua koe he tohi e hiwa o e hiwa. Anaua koe he tohi e hiwa o e hiwa. Ai whewhine koe na e kiri uri na e tauhe ne ngowe waine na e ofa anga o Solomone e na whehanu aki. E talange koe he whewhine e malue aka koe awa i ki no hūmai ai e whangiha. Whangi fōkisi, whangi lapisi iki. Lahiange mau e whangi iki ko hūmai. Koe hui he koe ke lava koe pure i ke taofi. Ka pau te tau ta e tokanga he whangi mea i iki. Koe hau e whakatu utamaki e mau. Ai wangi mea iki. Hange koe ni. E ane nai kou sio hi foki he rotonga e polokalama tori pea foki o ku hu mai ai ki tama koen ko pila e te aki. Pa whanau nge hui whakamatala pila e te aki. Sai pe ngahi siasia ko e tūpe tonu ke whakaauha tau te fito ki he taki o ku rea holo ki he kakai. So ke hui whakarea ia ai ki tama koen ko pila e te aki. Tamai sai pe ngahi siasi ko hui ko hanga ko e tori pea foki o whakatata i ko mea ko ku tau talanoa ki ai e family tu o ku pou pe ki ai ngahi siasi tau he sapate ku hi ko talamai e paula ta mei funa e ta au ngai sapate ia i o ka pau ta au ngai ka paula ta mei funa pipiki ia ne tui ko ia tu wange be tu ia ka kai ko he koe sāpate u tala noa i pei mamani o alu peo a o ke pure anga o he otua. Tala noa i he whakahawa he ulua ki na e tuuai asione i he aho o e eiki. Koe aho o e eiki koe koe ngā koe aho sāpate. Tala noa he whakahawa. Ka pao te ke whoki ki he tohi wahe o nono ko o Aisea pe ko Isaia. O ku tala noa ia ki he pure anga o e otua. Te nau alu ai ka kai ma oni i he mahina fo o e ta. Mo e aho tapu e ta. Ta koe o to e tauhi pe mo e sāpate e he pure anga o e otua. Whaiteri hape ai whakamatala ia. Pako ku talama e paula ta mei funa ia. Ke to e sāpate ia me he konistutone ai tonga. To e me konistutone ai tonga pe to ia me lao e tonga. Koe to e aonga sāpate ia. Koe utari ke whainga kakai koe ni. Mo o tau he mea koe ia mo tui ki ai. To e mo tolo e sāpate mo homo. Tuange pe kakai ia ku nau tau hi o nau sāpate. He koe nau tui ia nau tolo. Mo e nau tau hi o tua. Koe koe mea ke te hau ita matala e whakamalanga e te tui ke to o ai e tui ia e kakai. Hange koe lau katori pea foki. Ha uia mo ene tui o talamai ke to o ai sāpate me he konistu tone ai whonua. Tauhi beia ene tui hono loto whare mo ene whanau mono api. Pea kapau kua siase u kau ki ai pea tauhi pe eia ai ene tui. Ka ue hauia mo ene tui ke ha. Ke to o ake konistu tone kua stu he konistu tone ai whonua mo e lao e whonua. Pea mea kou lau kia tori pea foki. O ku tauhi he ue Siriana sa mo e Katolika mo aho fitu mo sias koto ape a sāpate koe aho ia o nau o ai o whai e nau lotu mo e nau hu. Aho ia o taranoa kia e ngahi kōsperi i he aho sāpate na e hua si suke sina koke laua i ene ngahi wholofola. Koe aho e na alma ko taranoa e tohi tapu koe aho e na e manako pa si suke alu ke sina koke pe koe thale lotu. Oha, laua ene wholofola. Koe nuku hawa paula tā mei funa tala mai
tae aonga koe toi aonga sāpate. Ko whakaamu au, Paula, tui koe ia, tauhia. O te ke hau kotoe, lau aki ki he ngahi sias koe. He ku ke hau ko tae tui ka ulawe e sias kotoa peia. Hau rewa, tamako pila e te aki tala mai. Sai be lea, Paula, ai bea ki he tū. Sai be ngahi siasia koe tū bea ku whemau bea ke ha. Whemau bea tū ia ke ha. Whakauha. Koe uhinga nia ku whaia e loto tāngia ia pila e te aki. Koe whemau bea tū ia ke whakauha. Sai be ngahi siasia. Pila e te aki. Peke peherewa. Tau te fito. Ki he taki e tū. Ko e ne re nofo o rea holo ki he kakai. Ki he kakai koe. Kakai ki heke. Pila e te aki. Na e kamata mei whē. A e rea holo ki he kakai ki heke. Whanongo mai pila e te aki. Na kamata, ko haina ne kamata e rea ki kakai ki heke. Kamata ho mou fuu kafi. Fuu kafi koe patoa. Ai oku movete. Pea mou loto ai ke mau movete. Ai fuu kafi koe ko Samuela Akirisi Pohima. Pea koe rea koe fuu kafi koe ke he kakai ke he. Ai ku ke tuku aki i koe au. Koe rea ki hai. Rea ke tui. Rea ke whare tui. Rea ke hou eki. Rea ke he minista. Mari e ho ki i hu. Hau koe ke sipa i ho ku ngutu. E ku rea atu a aku ki he kakai. O ku nau rea takai holo. Mari e. Mea kui e ni koe. Koe te hau mo e te mea whana. O hiki hake o whanai aki. Ai monu manu. Kai foki mai fo i puluia. Ke fo i mata ko sio atu he tāketi. Mea ku mahu inga ai ke te tuu. Sio, whanongo, pea te toki kolosi. Mahu inga au pito, e te tuu sio whanongo pa te toki kolosi. Whanongo ke hene whakarea. Veteki, aiha. Saibe ngahi sia rea a Paula, koe tū pei au whemau keha. Whaka au. Oku mamahi, pea kui kai keu whakahalaki. Oku mamahi, pea i ai holofa ho mofu upilamiti hanga ki heri. Ma deo mofu upilamiti hanga ki heri. Ko ilo pe o kuongo, ku tuhu pe ki heri ho mofu upilamiti. Pea o ku mou mamahi lahi ai. I hono veteki ho mofu upilamiti na e tā e tirila o hanga ki heri. Pea koe uhinga ku mou loto ai ke veteki ai tū. Koe uhi koe mauhanga lai ke upilamiti hanga ki heri o movete. Pea muhaurewa tala mai. Kai tau te fito. Kai tau te fito. Ki he take e tū mo e nerea holo ke he kakai. Koe kurea kakai koe kourea ki ai. Kourea atu ki he kakai o kurea holo ki he kakai. O kukai ke to e ufi mo ta e ufi e naurea ki ai. Pe kono whakarea he taha. Koe kuhanga o atu ai whaito o koe o ku mou whenga ke whakainu ake kakai. Pau alato puke ho ngutu o whakamanga ka uringi e au e mea na ke ringi koe ke ngutu e kakai ke. Mupe hatu, kana hake hena. O kuke sai ia ho o mea ku aluholo o ringi ke ngutu e kakai. A mu mandui na talanoa ki he. E talanoa koe e tangata eiki ko mama o atu e kiri patirea. E na uo koe ki he hako toke tā nifo. Aho kure tue isini, whekau he toke tā pureke nā mau heka katoa he sea kau tā nifo. Pehena tau peko hako fo isiwi whaka o siya he whai e kure tue isini he fiafi. Hu atu e toke tā pureke, tako ona toko toka to he sea e ka wako koe ni ke nau kure tue isini koe he aku tā nifo. Ako ki he dentistry. Whekau he fu whai whekau, he fu whai ako pure pe koe toke tā pure koe ni he toke tā nifo. Whakamanga ngutu,
o stu e fu mea huhu whakaongo noa he tawhaki. Tō hake fu mea huhu. Ho kai he ngutu e ka wako toke tāni fōtala. Pa koe huhu ko ia. Mo pehe pe toke tā pure. Ko e ongo eni. Aho o kau mahaki. Te ke huhu ki nauto. Ko iai. Fai whakapoto poto ho o huhu ho kau mahaki. Ke ngari ko ke o ngoi ai mamahi hono huhu ho ngutu. Pia koe tlau koe kiripati rea. Nā mai koe ke graduation ni he fiafi. O ku te ki peke o ngai o ngoi he kau toke tāni fo ia ho nau ngutu. Ke ei mamate pe hono huhu he toke tā pure. Mo talange ka nau tolu. Koe ku huhu e ni ki mou tolu. Ke mou o ngoi e ongo ho mou kau mahaki he taimi te mou huhu ai ho nau ngutu. Pia mou fai whakapoto poto he ko mou o ngoi e langa koe ia. Pea koe mea tatau pe ia. Aini o kuvare lau wai e ki i reka koe ni ko pila e te aki. Koe tū pe ke whakaauha ka tau te fito ki he taki he tū koe ne nofo rea holo ki he kakai. Koe ahoni, ko talatu ka koe pila e te aki, pea moho mou kau patoa. Koe ku huhu e ni ho mou ngutu, ke mou ongo i e mea o ku mou fai holo ki he kakai, o ku ikai sai. Ki istu sio wakai takai holo pa te toki rea. He pila te aki. Ka ua te kai la pe he keke he holo fai fu pilamiti a tirila ku hanga ki heri. Ke mou whakaholo ki ai. Koe tala fuki koe sa me te aua taha ke tangaki ho mou mata ke he mo unga ku hau mea mo ngai tokoni. He koe mountain ye ku point up. Mo pilamiti a mamani hanga. Pa koe hinga koe tau hanga ki he point upu. Ke tau seo ai ki he feitu o ku awhio ai o tua. Koe pilamiti koe a tiri lamu e patoa. O ku hanga ia ki he. Ai ko hono whakarea vesi koe ai pisasia se tanepe. Ke mou tangaki hifo ho mou mata o sio. Ki heri o aluhake mea ho mou tokoni. Sio ke maari. Give me sit. Koi ai pila e te aki. Whanongo re rei mai. Waiting for connection. Kalo e rere polo kalama atori pe a foki. Mo e rere holo a laki tu i vai i loto he polo kalama mo e eke pe ko fefo i lao he lao e o no. O ku to o ai e mawhai o ene a fio. Masi, Connected. koe fehu i vare, te ngari vare ki taha no tari whakapoto i. He koe vare mo e poto, o ku sio pe he lao e o no, o ilo hono to o e mawhai. Sai, ka pau o ku ikai ke mahino, ka pau ke mahino ka koe laki tu i vai. Mahalo e mahino angeni, Na e whakotu e lao koe ni i he taime tu i waka no. Pea pasi i wharearea o ave ki he ene awhio. Pea ha, kai ke tari mai he ene awhio e lao e ono. Sai, nau toe whakafoki mai o toe ha. O toe whau ke toe whakahu atu he taime o akirisi. Koe mea ia o ko ui e au koe abuse a intelligent o ene afio pe ko hono o pa usi ai atamai o ene afio o pehe ke to e mono tu o atu furihi mo whakarea ke fe ungai bawa ke la boga me ta imagino ai to e mafai e tu i ene fili e police commissiona o mai ki he komiti o nau whakotu utu ke ne nau whiri police commissiona o kai te whiri he tui hanga tonu kai nominate he ai ko nau hinga whoki he ku o mai whoki a ke whakataha toko ni o nau kume taha pia nau interview pia toki ave ai ki he ne awhio ko nau whare i peke he ne awhio
So ke mea ko ia. Ko fili he ne afio mo ene whakataha toko ni. Mo ene whakataha toko ni. Whakataha toko ni. Hange koe lau e ene afio. Na e whai koe. He taimi na e ahe atua e pare mia koe. Ne pureanga na e toki o si. Ki atalanga i nu sila. Pea na e awea e mea ko ia he lau e ono. Fui taha ko ia he lau e ono. Ko hea tari ene afio. Mo ai pe mea koe na. Mo ai pe mea koe na. Tuange pe ai. Na kore ai whikaki mo mawhai koe oe Police Commissioner. Ka tāng he tui. Whai ak pe mea koe na ku osti ai. He koe mea tatau pe o ku ia e Police Commissioner fe. E ngai whonua muri koe ni ku Temukalati hange ko Britania ko Australia ko New Zealand. O malu e kau Police Commissioner he ha. Ko wana seniare. Malu ai ko wana seniane ia hai. He tu i Britania. O koe ke malu ai Police Commissioner ia anu usila Australia mo Britania. O koe ke malu ia i he wharearea. Pea mo e paremia. O nau malu i ene afio. He tu i Britania. Koe uhi ke ha. Koe uhi ke palanisi. He e whetongi pureanga. Whetongi reipa ke nei sinolo. Kai tu uma upe ai ngai sino ngā ue. Pea palanisi e nau ngā ue whai. Ke ua whakapolitikare, ke ka hu mai Police Commissioner e koe whiri ai reipa, e hauia aka ka kai koe he ngā ue a ngā ua, o ku kai ke nau pou ke reipa. Pea ka hu mai e nei sino loe mo e nau Police Commissioner, hau nau tolu me nau whatutu ngā ue, aka e nau tolu e ka kai koe ai reipa ki tu. Koe uhinga ku whemau ke tu umau pe he whiri e he ne afio mo malumaru e ne afio ai kau Police Commissioner. Koe uhi ke ha. Ke palanisi, ke ua e kau ia ka hawhahai whakapolitikare, ka e whai pe e ne whakatotolo, whai pe mo e ne ngahi ngau e whakapolisi, ke ha. Ke palanisi. Koe uhinga e lao e ono ke i rere holo a laki tu i vai. Koe ula pe te whakamatala i whewhe o mahino. Mone lau koe mea e hu ngofuange vai he tu ai pato. E ka kaita e mahino koe ni. Pea laka ange te tau kita. Mo e pea ko more hono uhiki. E he ka kaita e mahino pehe. Pea ku laka ange kea. Liriu ai uri o Etiopia. Mo e pure re pati. Haka kai ko maka e nau tui he whanga mea u nau tui ki ai. No ngahi tala noa ia. Ke whainga ka kai tui maka o ku kiri whewheka. Teringa whewheka. Loto whewheka. He? Ako whemau mau pe ke whakamahino e mea koe. Ke family tu o kai ko au ia. O kou taki e family tu. Koe ka venga ngā ue o taki e family tu. Maalunga ai ui mono whatongia he tangata. He koe. Ko pita ia e whaihala ia pongpong. Pea hinga pita pongpong. Pea ku akahia pita ia ke aloko no tūkunga. He kuma on be mea ia u whai ai lue. Hau e tangata ia hoko ate ngā ue. O kai ke honge tangata ngā ue ai o tua. Ko sino ia koe ko sino tae aonga pe ia. Malunga nge misiona mo e whekau. I sino pea mo e tangata. Me e ku whakafoki mawai pe mea koe mea ai o tua. Te tau nofo ho tau ngā hisiasi. Mo tau ngā whamiri. Tau merino ai pa tau whe o whamia. Sai, tau foki mai ke whakaosea ke tau ki Polokalama he aho ni. Tau foki mai ki he press conference koe aho ni whekau aki pea mo e COVID i tonga mohono ngahi whakaori e ke whehu i e kau whehu e. Sai, wheunga mo toko uangeau maavalu positivi i tonga. Wheunga mo toko uangeau maavalu. O sio ke matai figano, pala wa. I. Ki mua tau tanoa ki ai ki PFT hen. Toa kase paongo tāpua hoko e ai PFT e tuo whewhine koe ni. Tuo whewhine koe ni koe kau he kau support i whewheka taha i Brisbane ni. Kau paongo en mei lo whanga. Tuo whewhine koe ni koe tau hingo ai ki he whewhine lahi taha koe o pitarikiriki tupu anga ha Israeli tongorere ka whewhine ko toa kase tangi. Maria ki lo whanga.
tupu mai ai kau sola a mo tutirila mo me ana mari a fine mo tua ko erenoa o fefine o toa kasi maria ki haano ko fa ia a masima pe mo siola a tupu mai a tirila siola a pe ko ana manu leva o fefine o toa kasi na no foi ai i lo fanga mari pe i lo fanga tupu ai kau paongo kau va i vaka tupu ai family to lahi ai kau lo fanga o kau ai tau hingo ke atoa kase ko ni hoko no PFTI he ahon taha ene kau fine eiki o fono koloni Brisbane hoko no PFTI ahon to kase o falahe at ko fofonga folo ko lahe ko vi folo ta asia to a hea tu faha talot ai fai ta pe kina o tua ne tauhi o fai ma au o fa bege to lahe ane ngai a o hanga meimu tauhi ai ko o tua o whakakoloa ai mo ui ia te koe he hala whanonga. E whai tāpue kina, ai tauhi o whai ki whakamopuna pia moe whanau, pe te whakalahi mai ho ngahi aho, ka tau hoko atu tau tonu. Keisi tō ngā whenga moe wangeu mā walu. Keisi e fitu ai, os discharge saia. Keisi e ono ai, ko os foki nau tolo negativi. Ai koe keisi e taha tolu, ko o si sai me he keisi e wangeu māwalu. Ai aku foki hiwe tau keisi, ke he te au hiwa nima. Ai aku alupe aho mo e whakalakalaka mo e discharge e kau, kalasi na e positivi, mo foki kalasi ia negativi, i he kalasi koe ni ko, ai koe tunga e tau keisi e tai nima koe te au hiwa nima. Sivi koe wawau, foki mai o ku negativi ka atoa pe ngahi, specimenia koe na ai koe ki wawau. Koe maarie na e toko wanima, hake kau koe wanima. Koe o atu koe waka koe ni na e o atu mei nu sila fisi mo Australia. Tongai na kate kau Australia pe ni ku atu mo COVID he ku. Ke he atu lere e Omicron i Brisbane. Na puna wakami Brisbane. Kau sai. Aya koe tuunga e kuia COVID he ahoni. Koe pilisone, ku puke kau sela, puke mo kau popula, puke mo nau ngahi mari. Pea, na whai e fufoi, raki whehu i pe, koe whehu i a soni. Pea whai e soni fufoi whehu i, whakatopu rangi, e soni hene whehu i, mea koe ni. O pehe e soni, eke ai e soni. Koe kapneti koe ki muana e eke ka moutolo he pureanga ki muape ko mau ho mou teu o ku whai ki he korona, ka tōma e korona. Koe huina e pehehe minista lao, o ku toe langa e ngahi whare, koe ngotama una whai e langa, o ku mahino ko na positivi, ka o ku ikaike na puke naua. Pe aku tuku pā pe o ngotamani, te na langa pe naua, ai whare, ai sore isini pe i huatoritori. Ke ai soreiti pe ai e kau puke i hua toritori. Ko lotonga langa e whare. Pe hau marewa soni o whai e nefu i whehu i pe soni. Koe whakataha koe e preanga ko osi, mutamai ko smau ho mo teu. Pe ako smau mo e ngahi facility. Ko eke atu koe ni, ko mutamai mo tau toi langa mo e whare ia pe heu tege mau. Sai. Ko mari e ia he paremia. Koe whehu ia koe ni, na e whai ia ke minista o e pirisone, pia moe lao. Talang he paremia. Tuku mai whehu ia koe nā ke utari. Tuku mai whehu ia koe ke tari. Marei marewa paremia tari e whehu i koe asoni. Tange he tanta ik paremia. Na mau kau pe he kapneti koe na aina kuke whehu i mai na e whai tu unia ko os mau e teu. Ka koe situation ni ko osi mau. Osi mau a kemtari ai ke ave ki ai kau sela mo kau popula ka paute na mau na tolhe. Ka koe hi koe situation ni koe o e ahoni o kuna loto pe ke tuku whakataha pe ki nau tolu. I loto pe i api popula. Pe aririu e palani. O ngahi pe i api popula ho nau nofo angake nau isolate pe ai pe o malu pe ai. Mosio ke mari. Koe whai tu uni o kuririu pe ia me he taimi ki he taimi. O kai koe uhinga ia.
o kai ke ko to hitapu ke ona to lava ni riu ko fai tu uni ko e whakapure anga o ku tipeni bea me he situation ni o e aho mea ko hoko he aho ko ia tipeni be me ia pia ko tari pe ko he paremia kai ke to e rea son he guilo e son ko foi fehu i ko foi fehu i vare ko foi fehu i vare sai na ere mo fehu i eta fehu i a soane soane fifita po halaitia fehu i a soane kane ta ofia tu eia ai minister lao kai oreva ke o se atu ene fehu i ko mari ia ma upehe taimi o ku hu mai ai e pare mia ke fono mo whakatonu e laine o e press conference hu mai pare mia o whakarea mai soane ko e press conference e nia a mautolu ko mautolu o ku mautuku atu ai taimi mo taha ke rea mo o kai ke mo hau mo tolu o pure e mau press conference pea koe whakakoloa koe kore whakamore a soane admit e soane e neanga ta e whakaapa mahalu ksio bea soane ke i ke kau tamai ki ka koe pare mia en o tonga mo e kau minister o e whonua koe mea whakataka koe ane nai pia whehu i re vai e soane pe lava ke kau popula koe ki i maa i kai koe ko soane whehu i vare e tahna e haki kau popula koe ngai popula maa ke tuange nau toluia ke nau ki tua ka pau ke nau puke kai tauhi pe kau puke i whe koane i tori koe tari koe nai whai he minister lao o ku i kai ke iai halao pehe ia i he whonua. O kai kia halao pehe ia ai whonua ua. O ku kei fie mau pe malu mo e tau ataina ai kakai mo e tangata. Kei fie mau pe malu mo e tau ataina ai kakai. Koe uhinga koe nau alua o ngai pōpula ko e ku toho hufanga whakatapu ka tau ai tala noa ke mahino. Pea kui kai ke uhinga ai toe mahaki ai loto pea whakaata mai fu toho ia ke alua te kaholo ia i tua. Koe uhinga ia ai minister lao mo e pirisone. O kai kia halao ia ke tō ke whakahauwhi pea ave o puke o tuku meihe. Pea hurewa soane pea pehe soane. Koe uhi koe to tonu koe mo e whakaofa e kakai koe ni tonu ke ave nau tolu ki kemtari ai, pia ave ki whare mahaki. Pia koe tari maari e na e whaihe minister lao. Oku kei ave pe ai kau pōpula ki whare mahaki he nau puke. Koe oku ai pe tuunga, oku evaluate ai pia mahino a ngahi puke kua o lalahi. Pia pau ke ave ki whare mahaki, o kai ke uhinga e nau ngai pōpula oku tapu ai, hono ave nau tolu ki whare mahaki. O ku kei atape, ai kau pōpula ke ave ki whare mahaki. Alo nea ka hatuunga ku hange nia, o kai peto e ngofua e kau pōpula ke alu whare mahaki. Mo ngahi tuunga ko ia. Fuwhe mau au pito e ako whai o ngō ia ki tonga. Koe uhi koe ngahi mea koe o ku nau o ake, o tono no whawista poro au pito. Ala kere whai o ngongo i taha pape whai o ngongo ko ia. Whakawhai au pito no taha palasia minister mo ui pia mo e pot ngai mo ui. Ane uhu pia na iai mo e telefoni na e pehe na e tātu ke he whika ke whe mau hatokoni. Pia au pia o mate mahaki o ku te giai ke hau e tokoni. O kai ke hau e tokoni. Sai. Whamala ala maari e au pito na e whai e CEO e pot ngai mo ui. Tarange CEO e pot ngai mo ui. O e mau hala kakai. O kai ke uhinga ho o puke mo o ate whika ke tā mai ki ai.
o kuta ofi ai ki moutolu, ke mou o mai o rere aki i mai ki whare mahaki. Ho mou mahaki. O kai ko inga ke mou tā mai pe, pia koe mea pia e ala whai atua e toko ni. Ka mou ongo e puke lahi e ofi ki he mate. Rere aki ki whare mahaki, e ku ata pia whare mahaki ki hawhai ngā taimi, ke o mai kia ngahi keisi lalahi. Me ngahi keisi koe whika telefoni ku atu, koe whangi keisi pe ia, o ku maa maa ki ala, o atu pe kau ngā we ia ki api. Ka kui kai ta ofi, ai whai ngata ia, pia rere aki ki whare mahaki. Pea toi hiri o mai whakarea na e whai he CEO. Pea o ku tuu oni hoa e ua wha a emprens ai whare mahaki. Ka ku whai ngata ia ho mahaki, tā ki whare mahaki, rere mai emprens o piki mai ho mahaki, o ave ki whare mahaki. Soko e ngahi ta e whi mahino aki e moe a fio e ta e mahino he ata mai e tonga. Aia ku nau whakakau nau tolu, ko whika telefoni koe na e mai he potunga e mo ui, te nau tā atu ki ai pe hau pe toke tā o solo vai palo pare maho nau api. Pea koe kua tuku aki, kua mate mahaki au te kai ki alang ha toke tā ia. Pea koe rea aini e CEO. O ku te kea ia uange halaunga, o te kea ia uange halaunga pehe, na iai ha mahaki na e tari mai pe a o mate te kai ki a uange. Ulua kia. Ko hono ua talang he tare kita mo ui. O kui kai tā puni a whare mahaki ki he whai ngata i alahi. Ko whika koe nai o atu ka pau ko hamea pea o kuala fix pea i api pea alati kau ngāwe. Ka koe mahaki koe o ku kesio e alo mate. Ulua ki ulava ke oangi whare mahaki ko hono ua o ku oni houa e ua wha a emprens a e pure anga e ke tā kia ke rere ma emprens o piki mahaki o au whare mahaki. Koe taimi koe kua toa e whehu i ware patari whakarere i mai. Oku toe fu ngari ware ange u whehu i. Pea toe ngari ware ange ai tono no whawesta polo ho tau kakai mo e whonua i tonga. Hou eiki mo e kainga. Tono no whawesta polo a ho tau kakai i tonga. Hou eiki mo e kainga. Whanoa kuia ki he talanoa ia koe korona ia aku. I tonga ia, ku hange ia, koe te orta. Koe te mau pe ki ta ia, ku te mate ki ta ia. Sai, kau tala noa hei me koe. Taimi koe nai mahino e koku ma positivi koe mo koa, mo mere koe heni. Lotonga i whekwant. I kense o ngō reka ia. Taimi koe nai tala atu koe niusi koe ka naua koe o ku ma positivi. Kua ngala mai e maungo wa a maua mei kens. Ai o whakaukau e ngoa e maungo re ka maua. Koe mau pe kita he korona. Te mate kita ia. Sai. Alo e hoa mo maki mea si o sivi kolona he aho. Mau mai honola o positivi. E matahine si. Koe pehatu pe koe ko positivi. Ko ngala ia whakakaukau ia e mate ia he positivi. Kau tahange ke positivi ane po. Koe positivi a koe ni ukai ke kei kulo ake ne kai ana. Koe kai ai positivi ia pe malolo ai pe mo tahine lahi. Koe hui na whai ku positivi. Pea si io atu o te puke api ako. Na malolo ai pe he ako he ahoni. Ana mahino mai ane afi. Ko siria, hai mate ngata o positivi, Pea koe tātu koe kia koe positivi, ko ngala siria pe siria e mate ia e positivi. Ka koe au ka nepo, koe ta utu koe e positivi o whakananiwi he ne pereti. Moe mei tamate he ne whae, alati he poula skirimi na to kumi mai ko osia kai toko taha pehe fukoviti. COVID ko ne tau whare ana o kai ke mea kai ake COVID. Ko ai to. O kai koe mau koe COVID pa ke mate rewa ke tau. Hange nia e te sio koe ki he ngahi interview. O hange nia ku hange ai mau e COVID hataha. Koe ne mau pe koe mate ia e taha ko ia. I kai tonga. Ko os COVID au. Os COVID mo ku hoa. Koe ko COVID mo e ongore ka.
tau hirerei tokanga. Koe mea ko whimau koe ke tau tokanga enteha. Ke ngata pe COVID a koe moau. Pea ta tau hirerei, oa te tato e whakapipi he COVID ke kakai. Ko hinga ta ai sore isi ni ai, hei ai pe kakai e whai ngata ia. Hei pe kakai e whai ngata ia. Ko whiwa no tao whiongo COVID ki he ka mate kulo. Pau whimau ke holo ke kuki. E koe ke kei kulo a ke kai e kau COVID koe ni. Ko ia tonga. Ko sio hifo ke he ngahi whehu i. Ko sio hifo he ngahi whehu i. Whakaware au pito e whehu i ku whai. Pako mea ko maari e ia ai. Ko mea koe na ku maari e ia ai he. Whakamawhana. Ai rea ai minister mo ui. Ai pehehe minister mo ui. Mo wawe maupeka kai tonga ki e whakaanga. Kai tuai ki e whakamalo ia. He? Wawe maupe ki e whakaanga. Kai tuai ki e whakamalo ia. Pea koe mea ko maari aki. Ko hifuaki rea koe ni koe whaihe minister mo ui. Ko no tehi nāpe. Ko piven piukala pe. Ko wawe taha ki e whakaanga. Kai tuai ki e whakamalo ia. Hange koe kulawe. Koe mo ui whakapatoa. Koe kia whakaapa-apa. Koe kia whewei tokai aki. E sio ko no tao ke te mo whai mate aki. O ngo ilahi ane nai. Ai o ngo i he minister mo ui. Ai lavea ene kaunga aue. Pe he minister mo ui. Ko a ueni ki he toko tahataha. Kaunga aue potunga mo ui. Ko positivi. I he. Mea kou kei whakawhiawhia koe ki tonga. Whakawhiawhia i tonga koe ni. O ku mahino ai. O te ki ai ki a hafu whai ngā puke. Ke a uo ICU i tonga. Ia nau tolu ko mau he COVID. Koe mea koe tau whai koe tau tokoni. Ke talangofua ke ngā hitu uni. Ke ua te tau toe hanga veteki. Kai mate peo auha pe ai. O kulawa ke auha pe COVID ai. Ka pau te tau lava isolation. O a o negativi e kakai positivi. Pea auha pe ai e COVID. Ma mea ko whakao fo tonga. Ko homo wa o pesete hiva valu. Kai pesete hiva valu e huhu ulu aki. Pesete hiva noa e huhu ua. Wow. Ko whakatātai. Na hanga to o mai whakamatai fika ke mahino ngofua. Pesete hiva valu pe tau pe. Pesete hiva noa. Ai huhua i tonga. Me he hiva kilu. Ai me taha kilu. Pesete hiva noa e taha kilu. Koe taha koe hiva mano. Aia koe taha mano pe. Oku ikai te kiai ke huhu. I tonga. Sai. Tau hau tau rea ki Ameriki New Zealand. Ki Australian. Toko hongo fulu miliona. Tau whatata aki, tau whatata pe. Pea tala mai, koe peseti pe ia e fitu noa o ku osuhu. Pesete fitu noa. Aia koe taha miliona. Fitu noa, pesete e fitu. Aia koe tolu miliona e te kai ke huhui. Me pesete hongo fulu. Pesete tolu noa. Ai koe tolu miliona e te kai ke huhu nau tolu. Koe pesete pe fitu miliona kuosi. Koe toko fitu miliona pe kuosuhu. Pake whakafuofua he pesete fitu noa ai fonua lau miliona. Ke he toko taha mano i tonga u te kai ke huhu. Tau pehe pe pesete walu noa. Toko ua miliona u te kai ke huhu ia. Walu miliona o suhu. Pesete wanoa u te kai ke huhu koe ua miliona. Ko tonga, ka pau koe pesete walu noa a tonga ku o suhu. Koe walu mano ia. Whakafuofua kehe ai walu mano. Koe pesete kai ke huhu koe ua mano. Ai whai kehe ai pesete wanoa a tonga koe ua mano.
ki he wan pesete wanoa Australia ko e 1 miliona. Fa sio ke e tau lau pesete. Na ko mene whakalau ai, whakamalo ai, ai tare ki ta mo ui ki he kakai o tonga, he ku tau tumu aki tau tolu i mamani he laine mua, o e huhu lahita. Peset lahi huhu. Mo e toe si ke huhu. Kei toe lau miliona Australia ia, ke huhu. Ka koe peset iu, tau peo, peset finoa, peset wanoa. Ka koe tonga ke huhu lau miliona. Ko tonga, ko e ua mano pe kutoe. Ko mea ia koe o ku tau uhinga ki ai. Ko tau lau toe ke avarise population ni, o ku kaua tonga he rei taha. I he tuunga, me whakamalo ai CEO, o mo ui, ki he kakai, e nau wheeling, ke nau huhu. Ko uhi, ko lahi taha ko huhu. Ko toe si i pe kakai ke huhu. Na koe toe si i koe a pesete hiwa noa, a koe pesete walu koe te kai hoko sia ho nau taimi mandu, o kui ai e taimi he spacing time he waha e huhu luaki, mo e huhu ua. Koe kalasi koe te kai ke uhinga ya, te kai ke pesete walu, koe uhinga he te kai ke matiwa, ke au ke taimi toton ke huhu ai, ke nau lava huhu ua, ka waslava na huhu luaki. Mena e whakamalo ai, ai minista mo ui, ki he kakai, ai tarikita mo ui e nau tokoni mai, pe aku asi mai pe ai reflect, ai pou ai kakai ki ngahi tuku uni. Ko whainga kakai koe no kunau kei longoa ai whonua, sio kei kore minista mo ui. Kore mai minista mo ui. Kai ko ha taimi e nia ke tau toe nofu ai o whelau aki. Ke taimi ke tau tuku whakatah, pe tau tui ki ai. Koe tau mea tau tolu whai ko no sipi e te ringa kalasi ko ni koe o ku tae mahino he whai o ngongo ko sipi e te ringa kalasi ko ni o ku politiki he lolotonga ai COVID. Ka ku tau tui ta tau tolu pea moe hapan. Minista mo ui. Vave ke he whakaanga, whakarea mai minista mo ui tonga. Owa e vave ke he whakaanga, ka he tuai ke he whakamalo. Na don ke pehe mai minista mo ui. O taki mua ai peho ku ki te hina koko piven piukala, o ku vave hono whakaanga i au, ka he tuai ke he whakamalo. Mo sio ki ai. Tau whakawhetai lahi tonga ko e uhi, o ku keihanga e he o tua o malu i ho tau ki i whonua. Nai ai mo e whehu i ai, mo whanonga e whehu i koe ni. Whehu i neu te whakaori ange. Whehu i ai ki he whounga koe mate, koe whehu i nai pehen. I koe mate mau maha ki pea, koe ke te aha taimi ku tūtūni ange ai peke ave e peo tan whakawawave, koe ke mau te wheilo aku mo e maha ki. Kam nate e tonga. Tawange he tarekita mo ui. O kai ke ia hatu ni pehe ai pure anga ke whakawawewave o tanu noa ia pe ho mou putu. O mou kei pure pe ko whe taimi e tanu ai ho mou putu. Koe ni ai pure anga, koe toko lahi ki he putu, toko hongo fulu i whare, toko wanoa i tua. Koe ni ai pure anga. O kai ke ni atu he pure anga ia, ke abo tanu whakawawewave, pe koe ke toi ngofua ke mou sio ko mou, ke ho mou mahaki. Tala, hei tā mai he whilafu aki, na e mate pepa ku tūtūni pe he pure anga ke abo tanu whakawawewave i nau tolu ke o te mauto e sio ki ai mana. To e hū mai pea moe. Pea moe toko ni pare mia koe minista mei te ki. O to e whakapapau i mai o kai ke ha tūtūni pe he pure anga, pe tūtūni mai pure anga e taim ke whaia e nau putu. O ku mou kei pure pe. Pea ku kei ngofua pe ke mou o ki whare mahaki. Koe tae mahino pe nia ai kakai. O kai ke talamaia ke ave o tanu e putu tae ngofua. Na maurere atu koen ke putu koen o lau aki. Nau asiu me pe fok na tol ke tui te putu kotoa pe koe COVID. O ku ngofua pe ke whakaava. Koe ke ngofua ke te alo uma ke fofonga e pe kia.
Ngo fua pea ke whakaawa pe te ala to sio ki ai, whaha te whakalau loto atu ki ai. Ngo fua pe. Pe he pe mo alu ke puto e whai whekau. Ka Samiu Tuiono ki sene. Ngo fua pe ke whakaawa kai whai e te whakalau loto hifo ki e pe kia. E waha te whakalau talanoa hifo ki e pe kia. Ngo fua pe. O kai ke ta ofi. Ko mea ia ko fie ma wai koe o fie ma ulahi au pito ai mahino ia. Mo fie mahino aki. Koe takitaha aia mahalo koe lau pe ia, koe whanongo pe ia he ngahi putu koe murini koe aina kamata mai koe kolonai Amerika mo me ana kai ki toe sio e kakaia ke nau mea whaka ekina. Fetuku pesi no ia whaka auha pe ia he pure anga. Pea aluai pe mo atamaia kakai koe ni pea aluai pe anau tā hake ke wharea ki he re tio tonga tā parasia pot ngai mo ui peko ai ki ai pehe e nau putu e tai whaka apa. Pea whai press conference he au ni pea whai ai hono whaka hino ma ala au pito ke whaka mahino ka taki. Oku ikai ta ofi ho mo wo sio ko mo putu. Pe aku mau kei pure pe he taimi ke tanuai ho mau putu koe mea pe oku uhinga atu ki ai pure anga koe toko lahi. Toko hongo fulu pe whakaata ki he whare ku e pae pe kia pe toko wanoa u whakaata ki tua. Koe mea pe aku kau atu pure anga koe uhi ke ne puke ai mafola ai mahaki. Koe anga ia oe press conference oe ahoni pe ko tui pe tau feunga he ahoni tau feunga pe he ahoni ko ki puluwawe pe ni ko e whangi whatongia ukanga me imo pe ko tui ka pongpong ia i pe mohono ngahi mea whai kia i mohono ngahi tala noa pe tau toki hoko atu ai pe o hange koe lau koe hiva ai haleluya ma wai pe haleluya me e tuku pe mua ke tae ata tau ki fasi ke whakaosia ke tau polo kalama o tui beau e fu lo e fasi o te mawhiu e tari o hange e tari uoloa me tau tāpe ki whasi koe ni whakaosi aki whakatau ako tau lau maari e tau tok whakaosi ai beha tau lotu wow oh my God. Eki koe maulotu kia koe ke awhia mai Iho kakai ne ke ui mai mo whakamo ui Ioko koe hala mo oni moe mo ui Toe ala mai eiki Aki o mesi Eiki koe maulotu kia koe ke awhia mai Iho kakai ne ke ui mai mo whakamo ui Ioko koe hala mo oni moe mo ui Toi ala mai eiki
mesi Toe whakake ake te Toe whakake ake te Ko e mau no tuia e iki e Toe whakake ake te Aku mau puno o tangi atu ki o whawhonga Ki o nina o whake a o mai ki e whanua Ako mai o la mali e ki o mau pule anga O whakamaui ai tonga kotoa Oku mau puno o tangi atu ki a whawhonga Ki o nima o whake a mai ki e whanua Oko mai o la mali e ki o mau pule anga O whakamaui ai tonga kotoa Eiki e Toe whakake ake te Eiki toko ni mai Toe whakake ake te Ko e mau no tuia e iki e Toe whakake ake te Eiki sisu e Toe whakake ake te Toe whakake ake te Eiki toko ni mai Ko e mau no tuia e iki e Toe whakake ake te Eiki e Toe whakake ake te Eiki toko ni mai Toe whakake ake te Ko e mau no tuia e iki e Toe whakake ake te Mau whakawheta e atu o tua he tauhi ku ke whai mai mau mo ui, mau ngā usia e aho whakakoloa, mai whakamonu i a koe. Mau whakawheta e beko i koe mau ilo pau, o ku ke kau i he mau mea kotoa, pe aku i kai ke rie kina ki mau tōru. O tua whamore more, ka pau ku toha maurea ki tua, whamore more an ki mau tōru. Ka mau whakawhoke atu e langi, i ngai whaki ku ke whai mau tamai o eiki. Ai whakaukau, ai rea, ave o iwi, ngoi malo, tuke whamao pōpo katoa o whakawhoke atu ki o awhio, whakatoka e koe aho pia mono alunga, si PFT, o toa kase, tāpuaka, pāngo tāpuaka, tāpu kina ngea ho kaunanga, moe ngahi whotukutu o ene mo ui moe whakatotola a, ki ome ngahi aho kulahi o lau marie, tatake a ngā ene mo ui, e hala o ku pau pia mo malu foki. Ta mai koe mau wheilau ia o aho, tu katu ake o es wheilau. O whake ho koe mau wheilau e nse nisi nam kakala ia i o ao. Ta koe ki na ange taka kotoa pehe family tu. Ka tu nia e whiunga mau awheo mau ngahi a whenga. Malu hawa e a whiona e mau malolo e po koeni. O whangi ki matola pongina mo a malo hi po ou. Koe huike lava o mau ngahi whatongia. Ta mai
Whanga ki mau tolu ho mamu ui whakainu I ho vai o la whaka o lota vai vai. Na koe kere seo mau eiko si sukalaisi o whae o tua koe tamai. Whiohi o lau maare maa oni oni. No foi e teki mau tolu o nā hiki. Kai whai pio ta ngata. Amen. Whamalo atu. Lawa e tau polo kalama hai ahoni. E kau ai o tua e tau mea kotoa pē. Tau toksio au e tau polo kalama whakalau maari e. E vele vai mala. Tata watu.